Salaika je Nagar Panchayat je gazette notification nokamani abo boron demand ke ADC area khobjakha tai ADC ni hoite bo hoito kaisa notification paika ba objection paika je ADC area khobjakha noi abo nongkai boroni demand kha je in writing DM sir ni nangnai saying that kono area khobjagia ADC area angkai committee form khaine ni beparo borok demand khaika revenue department the tribal welfare ADC te urban development committee khai kaisa committee khlai survey khaina ni demarcation khaina ni ta yabo no kog ka road block ngabro ne je demand DM sir ni writing mai asa bro road block ro sak lakh ni salai DM ঠিক আচ্ছা স্যার মা কাসুলাই মানি অমন ওয়ারি ওয়া ডিএম ভাবে মালা লাইকা হাইপেনা তাব সা পর্যন্ত সাকসেস ইয়া তাম সানা মসং ওয়া কংনো তুই তিন তাম বাকে কাসুলাইnya না বব হাই বিরিমান সামুং তো जों ডিএম नि थानि उराम उराम थाङै कगबो मालाय लायखा साबु सालायखा हाइपेनो साक्सेस तो इंयाखौ अ साक्सेस इंयानि बागैनो जों दिनैनि अ लामा कासुमु तामगो जों मनो साक्सेस इंया साकजरा जोङो जिनि सबक फाइमानि अ सबनो जों मोनथाय हाइसिको ताब सा जरा केब्रक फाय मादा मालाय फायका नरक बाय ताबो साकजरा तो जों ए मात्र सुरु खाइद्रब सेंग्रब छे केबो फानो तो फायाको हांके खाख्लायो मा फायनाय आफ्रु जों तामु सालायना दं जों सालायफियान ताबुक ब जागा ब लाखर नरक आसुलायजा अमंग ताबुक अमन नेशनल हाईवे म बिसामगंज PS नि किसाल लाइद्रब ताबुक कटाल BOC फाइके म पोस्कर एरिया कलायो नंग नि कगनो नंग जे खरंति सामानो खानाया न माके मानो सामुं खलाय दङ हंगाके अलो तामुना हानाय आन्दोलन कतर नाय देबो जों तो ताबुक वाइसिया सुदो अ बिसामगंज एरिया सिमिया ini Bisramgঞ্জ एरिया सेकजागै मानो खाना गरजि सेकजागै मानो ताइन दिनो तैवार सेकजागै मानो खवाइ सेकजागै मानो बा सारा त्रिपुरा हाइकेनो सेकजागै मानो आबोसों अबनि बागैनो थानसां दिनि मा सालायो हंके ते काइसा कक फियाबा अम मुइतं नारथों आगियो जे खाइमानि खाइका 25 বছর CPM टंपुर बरक बंगनि नेतृत्व महायंगो 1994 सननो अ सामनो बर चेंगि क्लाइन थांमाने फियाबा अम 2026 नि तिप्रासान हि वानसदि अम 1980 सननि तिप्रासाया जों आन्दोलन नांहांके एकदम वानसु मेजात आन्दोलन जों खालायनाय जों जेसके पान मनो सक्सेस खालायनाय हायसि अमनो कग्रिव हामबाय